Ndwaa kimucia tete kanto murume umwe na mwekuru wero umite ntura ya kirige chuka ende bonde batura nthigurune ya Amerika ni ukumitie thine ni aturi bangi banana bara bachithirite koti kumania nayo. James Mwenda oro retire ngwesta muthoni neti chocho kari kuma kiri koti atika nyamaru ni muchio na athwaniro bangi banana bara bakuringanithwa nontubo Samura Gaishima aina atatonkuluki. Mwambirioni wa kiumeke ara James Mwenda na mwekuru wake Gertrude Kathomi bakuma ntere cia nthima wadi ya Mugwe baritie na andiki bantheto bakenda thirikari ibathikiria batiga kwegwa imakania bia wikirwa mpeni kumania na ikarikari rari umire muchi kwa Esther Muthoni ura abandikite wira ya kumenyera muchi wake ntere cia kirege gatigati kago na muntu awetwa Frederick Kenywa ura ari murume wa Esther mbere batigana Maya irombariru emunthe Mwenda na kinyithitwe kotini ya chuka ara aria muna muthuganirwa gungi umwe bathitangitwe na gutura Kenywa. Tunashtakiwa na shtaka la kupiga mtu na kumuumiza kinyume cha sheria. Kasemekana tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka wa 2022 Kambi Village Kalingani location mlipiga Frederick Kenywa na mkamuumiza kinyume cha sheria. Ni kweli ama si kweli? Bairi baba ibareganite na nthitango ino arabarekeretwe na bondi ya chiringi 80,000 wa kira umwe kana mbia baribari chiringi 10,000 wa kira umwe. When the orders were being issued, Mr. Misheni Mbaka was informed that he was out of country by then, and he is due to travel in any time in the month of December. Mugambithania abati Mwendwa na rutite watho bwa wikirwa mpeni kwa bangi bathanthatu baraba kuringithanwe na ikarikariri. James Mureithi, Misheni Mbaka, Unene Mureithi, Baru Kitonga, Njagi Kalete, James Mwendwa. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.